Kanigade ka Akashvani Shillong ka kubor man puledo Richmond Karluki. Kimat bakongsan jong ka kubor man step. Menteri rang badu ka riule shimbanta ha ka jingilang G7 Summit ha Hiroshima ha ka Japan hinen kesni. Ya unang ilam ka Congress Legislature Party ka Karnataka Siddharamaiah lapan smai ka Menteri rang ba ka jela Karnataka hinen kesni. Badu Menteri rang ba ka jela Meghalaya ulapan pau ka jingkermen banyo ban pleno ya ka Zoological Park ka jela kadhaw nailar menta kesnem. Ka kubor ka babnya. Menteri rang badu kari India Narendra Modi ula krench pangshpo teligimat ban pentrekam ha ka G7 Summit ha Hiroshima ha kari Japan hinen kesni. Bad ula krench pang ka bam ka koit ka kya bat kimat ki bedai bat ki kampenroy. Haba keren na gani kajingalang Narendra Modi ula ay jingmod ba kinong ilam ka pertay ki deban kami ya ka rukampen biang ya ka bam ban yada ya ki badok. Ula ay jingmod ban penankam da ukray neu melet ban pen biang ya ki jing bam batay met. Hadian gani kajingalang Narendra Modi ula kendo ikinong ilam baper ka pertay. Ha kajing kendo yu Presiden ka France Emmanuel Macron ula keren chapang kajing ke India bat ka France. Uli kendoro yu Presiden ke Ukraine, Menteri rang bado ke Japan, Presiden ke South Korea, Menteri rang bado ke Vietnam, badu Presiden ke United States. Bat kle keren halor kumno ban kentiu ya ki jingedai parlok bat kini kiri. Unong yalam ka Congress Legislature Party ka Karnataka Siddharamaiah ula shimsmai como Menteri rang ba ka jela Karnataka badu Presiden ka seng Congress ka Karnataka DK Shivakumar ula shimsmai como sembut Menteri rang ba ka jela henen kesngi. La pensmai ki do ulat ka jela Karnataka Thawar Chand Gehlot ha Kantiriva Stadium ha Bengaluru. Ya prangut ki wepat ki MLA ka Congress la pensmai kumki Menteri Sarkar. Kinong alam keseng Kongres bakentup yu Rahul Gandhi bad ka Priyanka Gandhi badu Presiden keseng Kongres hakari Mallikarjuna Kharge keledan lang. Ha kawai pat kaliang hadian bula shimti ya kakam kum Menteri rang ba ka jela Karnataka. Siddharamaiah ula penlong ya ka jingilang ka kunun Menteri ka Baningkong Bad kila shime karai ban pentrei kam ya kisan tuli ki jingkular beladap kular da ka Kongres. Kini ki kentup igi skim baper bar ka jing ai shong bos bamdan kam mansio pisa ya ki kentai ha ka jela. Ka Menteri ka tenat ka kot ka kya ka jela Meghalaya Dr. Ampreen Lingdo henen gesngi ila play ya ka Primary Health Center PHC halau ba ha ka District East Khasi Hills. Haba keren na ka jingelang play Dr. Ampreen Lingdo ilong ba ka sarkar ka ay tilot banwanra ikilat sumarpang ki bakambha. Ilong shosho bakane ke PHC kadi kenuksa halor kani. Ila kentui ke bedon benta ban trechit rem kenang banla ban ai ya ke jing sumar ke bapaka. Latai ya kani ke PHC ha ke jing lot basau point iwe kendai klor tengka. Dr. Ampreen Lingdo ila penpau ke jing sngongo ya ke Special Purpose Vehicle Society jong kalafach Omyam Mining Private Limited bakala penyo iki machine bat kiwe kitiar na ke benta kani ke PHC. Da ka jing temu ban pen sngoto ban ajing tep alor ka jing kongsan kingap ba ka jing no senyang jongki ban penne ke badan ha ka mai mariang ha ka jing rakhe ya ga World Bee Day ka Office Horticulture ka District Southwest Garo Hills kala rakhe ke ne kesngi ha ka Multi Facility Center ha Ampati nen kesngi. Hagani ke jing rakhe kinong ringap na keleng ke distrik kilabo iki basa bat peni bat dia ya kitiar ba penen kam haberingap ki senduk ringap baju penen kam naduk ki por ki bamenchwa bat ya kangap. Ka Office Horticulture ke distrik kala samru iki senduk ringap sya ki bari bani ojing mentoy hagani ke distrik. Kani ko kubor ka wanchapi na ka Akashvani Shillong. Menteri rang ba ka jela Meghalaya Conrad Kongkal Sangma henen kesngi ulalet jurep ikjingshna ya ka Zoological Park ha ka shnong umtro ha ka District Ribhoy. Balasan ran lang do MLA ka umsning uba Jason Saukme Maulong bat ki he na ketenat forest. Menteri rang ba ula kmi yaki kam ki bedang ya chaprang. La sedang ya kene ka project ha ka snam arajar kat kendai. Menteri rang ba ula penpau ka jingkemen halor ka jing ya chaprang ka kam. Ulong bala kami lenti ban la ban pendep no yaka hapo unai tung menta kesnem. La kami lentiru ban la ban play no yaka haswa ka khat santarik unai lar. Kaneka Zoological Park katmu ban kring yakinong jung okai perthei bat ban penpau yaki merat klau ki badan ha ka jela.
Ha ka wei ka jingja bas ngosi na ka jing ploding. Ka ying school jong ka KGP Girls Higher Secondary School ka badan ha Mission Compound Shillong kala ingkong. Ya ka daw jong ka jing ploding patip hadu bangilayo e ka kubor. Kalong ka eke bas ngosi na marbagan ka school ka de ka wei ni ka jing tay ka bala rim tam ya ka bala tay nadu ka por ki pareng. Ka Meghalaya State Judicial Academy hinin kesngi kalapunlong ya ke program pensngoto halor kapang gender justice. Bat ki kaman ke India bat kumjo ka jingno siliang ha ka long kenthai long shenrang ha Meghalaya. Bat lapunlong ya kene ha ka conference hall jong kayeng Shari Meghalaya High Court. Lapunlong ya kene ke program na kabenta ki judicial officer hapo ke Meghalaya Higher Judicial Service bat Meghalaya Judicial Service. Bat na kabenta ki judicial officer ki district court ki advocate bat ki kena bapule ya ka law. Ya ki samnut ki break bala syakem men ha ke sing dieng da ke jingerap ki pulet ka Guwahati ha ke beidei be jing tombor ya ki nong nya taksi ha Shillong. Lawalam syaka Shillong Civil Hospital balapha syaka district court nin kesngi bat labat chwa banbo bat ki pulet sansngi na ke benta ban penlong ya ke jing tokit. La ban kedau hang ni bagi nong nya taksi ke lepenlong ya ke jing ya ki ha ke nong ba men ha ke sing dieng da ke basangi akamai bandawa bade ban kem no mardor ya ki nong tombor. Ha ka jingila kai Meghalaya State League Ar-Hajar Ar-Pulai. Ha ka kerdan Group A ka belalong ha kamadan MFA ha Shillong. Ka maulai ka lepenliam ya kalang sening da argola kawai. Ha ka jingi kun Group B ka belalong ha ka kiang nang ba stadium ha Jowai. Ka lat that labo ka lepenliam ya ka yaw persing da lai gol la ar. Ha ka jingila kai Group C ha kamadan MDSA ha mau kurwat ka lum dengan ka lepenliam ya ka pendeng rei da shigol la not. Bada ke jingla kai Group D ha kamadan Chan Mari Hatura ka Khle Maule Youth Club kalapan lem ya ka Cipak Kore da Shigol Lanot. Ya ka rensan peniriam balatip kum ka Dazzle Vision Fashion Event balapan long da ka Butterfly Clothing and Accessories. Lapan long ha ka kot jong school ba Northeastern Hill University henin ke janmiet. Kiriu pau kumat ha ka jing penwandor kiriam kibet kiledon lang. Rohit Khandelwal, Chena Ram Chowdhury, bat ka Suman Ratan Rao, kiledon lang. Lapan i kiriam bala penwandor lang, rengkat bat Kiten Rai ka Jala Meghalaya. Ka Sarkar Manipur kalarai ban sedang no ya kijingshim kelas ki kena kibasa ai kijakar ri tengen basipor ha ka Jala. Menteri Ketenat Pulih Putih Kajala Manipur UTH Basanta Kumar uletho bakumba 1,000 nyaus pasan pengut ki kena pulih nadu kekerdan pre-primary hado kelas 12 kidon hagi jakari tengen basipor. Kini ki kelas ken sedang nadu lasai kesngi hagi skul ke badan hajan kini ki jakari tengen. On aila dru ki kena bapulih kelas 9 hado kelas 12 ban keliang no ki skul namar ka jinglong jingman. Ulat Gejala Asam UGC Ketaria oleh Shimbenta ke All India Deaf Conference ke Bahnyo ha Madhav Dev International Auditorium ha Guwahati hinin kesngi. Ha bakaran ke jingelang ulat ulong bagade ka kamram jong baro bat jong biseng bhalang bat kitnat sorkar banyarap iki breu ki badan jingduna ha ki dikhotmet. Ulat ulong bagane ka conference kade banlong kerensan ban keren sepang ki hok jong ki breu badan jingduna ha ka boryo snow bat ban penkuk bore ki ban em ka jing em badan buram. Bat katto ko khubor kalakot akane ka step ka balawan chapi na ka Akashvani Shillong. Ha ka por prabajing ni so baga Delhi station na ka benta ka khubor ka ktin Hindi ka banbot da ka khubor ka ktin pareng ha ka por prakat san minute. Ni penken mau ipi kinong ngam bah ka por fresh teng na ka station pin yo ya ka North East News. Ka por menta kala janda partat prabaje.